twishimiye ko murimo kutwumva. Iyo urimo ugenda mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu wundi mujyi ku zuba rikomeye rya saa sita cyangwa se mu mvura y'amahindu ushaka aho wugama, ariko iruhande rwawe hari imodoka nziza cyane zigura ibinyacumi by'amamiliyoni zirimo umuntu umwe wenyine, ubitekerezaho iki? Ibi bituma wongera gutekereza uburyo tutareshya. Ni kimwe n'iyo urimo gutembera mu gace gatuwe n'abifite, hari inzu zigerekeranye z'ibirahuri ziparitsemo imodoka zigurwa magana y'amamiliyoni, ibipangu birimo imbwa zingana nk'ibimasa. Ibi nanone ubyibuka iyo unyuze ku bantu basabiriza kugira ngo bashobore kubaho. Uko byagenda kose, ubutunzi bwawe buke ni bwinshi cyane ku wundi muntu ushobora kuba atari na kure yawe. Ni kimwe n'uko ubutunzi bwawe bwinshi bushobora kuba ari buke cyane ku wundi muntu ushobora kuba atari kure. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ubusumbane mu mikoro n'imibereho ni ikintu tugomba kubana nacyo kidashobora guhinduka. Iyo ufite imibereho mibi cyane mu bijyanye n'amikoro, hari ubwo ugera kure ukareba umukire utunze za miliyoni ugatekereza uti buriya mpaye nka miliyoni imwe nta cyahungabana ku butunzi bwe, kandi jyewe narokoka. Gusa ntayo yaguha. Ibi ngibi twese turabizi. Birasa naho bititeguye guhinduka vuba aha ngaha. Buri gihe hazahoraho abantu baburaye n'abandi bamenye ibyo kurya. Hazahoraho abatanga za miliyoni ngo abaganga babakosorera amazuru yabo batishimiye cyangwa se babatereho ikibuno kinini, n'abandi bapfa buri munsi babuze amafaranga yo kwivuza indwara zibababaza cyane. Ubu busumbane bwaturutse he? Ese ntabwo bushobora kuvaho abantu bose bagatunga ibibahaza? Byagenda bite twese turamutse tunganya ubutunzi? Bibaye ngombwa ko abatunze byinshi bemera kuduhaho tukagabana tukaringaniza, ubwo buzima bwawe bumeze bute? Reka tubivugeho. Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere ku isi mu kugira ubusumbane bukabije mu mikoro. Muri Afrika y'Epfo umukire n'umukene basa n'abadatuye ku isi imwe. Muri iki gihugu 10% by'abaturage batunze 86% by'ubutunzi bwose bw'igihugu. 90% by'abasigaye ubwo basaranganya 14% by'ubutunzi busigaye. Hari ibindi bihugu muri Afrika bifite ubusumbane bukabije mu mikoro birimo nka Zambia, Namibia, Botswana, Eswatini, ariko Afrika y'Epfo yirihariye. Ubusumbane mu mikoro ndetse n'ibyo abantu binjiza ntabwo ari ikintu gishya muri ubu buzima. Abahanga mu by'ubukungu no mu mateka bize ku by'ubusumbane mu by'amikoro mu mateka y'isi. Nta sosiyete n'imwe, nta gihugu na kimwe basanze kidafite ubusumbane mu mikoro. Ntabwo bishoboka ko abantu banganya ibyo binjiza n'ibyo batunze. Ibi rero bihita bizamura ikibazo kimwe gikomeye. Ubusumbane mu mikoro ni ikintu kidashobora kwirindwa. Byanze bikunze buri gihe tuzahora dusumbana. Igisubizo ni yego. Gusa imiryango myinshi irwanya akarengane iharanira ko ubusumbane butakabya cyane. Uburyo bumwe bwo gupima ubusumbane mu mikoro y'abantu ni ugukoresha imibare bita indice de Gini. Iki ni igipimo cy'ibarurisha mibare kigaragaza uburyo ubukungu busaranganyijwe mu batuye ibihugu runaka. Harebwa ibyo buri muntu yinjiza ndetse n'ibyo atunze. Ninde utunze byinshi? Birangana iki? Ninde utunze bike? Birangana iki? Ikinyuranyo kiri hagati aho kingana iki? Ese aba bantu mu by'ukuri batuye ku isi imwe? Ibipimo bya Gini ni imibare iri hagati ya 0 na 1. Mu gihugu runaka cyangwa se mu gace runaka, iyo igipimo cya Gini kiri kuri 0, ubwo biba bivuze ko abatuye icyo gihugu bose cyangwa se ako gace bose banganya ubutunzi kandi binjiza bimwe. Abo bantu bose baba bareshya. Ibi ntaho biba. Ubwo byaba bivuze ko buri muntu ugize akazi akora akagahemberwa, twese twakabaye duhembwa. 0 nicyo gipimo cyo hasi cyane, aho abantu bose baba banganya ubutunzi, hanyuma 1 ikaba ari cyo gipimo cyo hejuru. Iyo indice ya Gini ari 1, ubwo biba bivuze ko muri icyo gihugu cyangwa se muri ako gace ubutunzi bwose bufitwe n'umuntu umwe, abasigaye bose bakaba nta kintu na kimwe bigirira, nta kintu binjiza. Ibi nabyo ntibibaho. Ubwo byaba bivuze ko abatuye icyo gihugu bose bakwicwa n'inzara usibye uwo muntu umwe wenyine utunze byose. Iyi niyo mpamvu iki gipimo ku bihugu byose usanga kiri kuri 0 n'ibice. Uko iki gipimo kiba 0 n'ibice byinshi, niko muri icyo gihugu ubutunzi buba buri mu bantu bake, abandi benshi basigaye bagasaranganya ibisigaye. Rimwe na rimwe iki gipimo kibarwa hadakoreshejwe 0 kugera kuri 1,
ahubwo hagakoreshwa 0 kugera ku 100. nk'ubu ku Rwanda imibare iheruka yo mu 2019 yavugaga ko iki gipimo cyari 46 n'igice kimwe. Ibi byari bisobanuye ko ubutunzi mu Rwanda busaranganyijwe mu buryo butarutana cyane. Mu bihugu biteye imbere iki gipimo kiba kirahagana kuri 0 n'ibice 3. Mbere yo kwinjira muri ibi bintu cyane ni ngombwa kumenya ko hari ibintu ibi bipimo by'ubusumbane mu mikoro bitatubwira. Ntabwo bitubwira uburyo ubutunzi bwinjira n'uburyo busaranganije hagendewe ku gitsina, ubwoko bushingiye ku ibara ry'uruhu, amashuri umuntu yize n'ibindi. Ibi bipimo kandi ntabwo bitubwira umubare w'abatunze cyane n'ibyo batunze. Nta nubwo bitubwira niba kugera kuri ubwo butunzi abo bantu byaraboroheye cyangwa se niba byarabavuniye cyane. Nta nubwo bitubwira uburyo igihugu runaka cyangwa se sosiyete runaka yageze ku rwego iriho mu birebana n'ubusumbane mu mikoro. Ubusumbane mu mikoro inshuro nyinshi bugenda bufatanye mu kiganza n'ubundi busumbane bwose muri ubu buzima. Nk'urugero, usanga ibihugu byabayemo cyane ivangura iryo ari ryo ryose bikunze kubamo ubusumbane bukabije mu mikoro. Nicyo cyabaye kuri Afurika y'Epfo, nicyo kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi turaza kubivugaho mu kanya. Urundi rugero ni uko nk'ubukoroni nabwo bwakunze kuba isoko y'ubusumbane mu mikoro. Abakoronije barakize, abakoronijwe barakenda kugera n'uyu munsi. Gusa uko byagenda kose dukeneye ibipimo byo kureba ngo ninde winjiza ibingana iki mu gihugu runaka. Iki nicyo indisi ya Gini iduha. Ibihugu bimwe bituwe n'abantu basumbana mu mikoro ku rwego ruri hejuru cyane kurusha ibindi. Ibi biterwa n'uko igipimo cy'ubusumbane mu mikoro y'abatuye igihugu gituruka ku mahitamo guverinoma z'ibihugu zikora. Reka tuvuge kuri amwe muri ayo mahitamo. Mbere na mbere ni ubuhe bwoko bw'ubukungu igihugu gikwiye kugenderaho. Mu kinyejana cya 20 bimwe mu bihugu byinjiye mu bukungu bushingiye kuri socialisme na communisme. Socialisme ni uburyo bw'ubukungu na politike aho mu gihugu baharanira ko ubutunzi bwose bwo mu gihugu buba ari ubw'abantu bose, noneho bakajya babugabagabana mu buryo bungana, ku buryo nta muntu ugira icyo abura mu byo akeneye ngo abeho, ariko nta n'utunga ibya mirenge. Ubutunzi bw'abantu bose bukangana. Communisme nayo nuko, ariko noneho bwo leta ibizamo cyane. Ubutunzi bwose bwo mu gihugu bukagenzurwa na leta. Nta muntu uba ugomba kugira uruganda rwe cyangwa se undi mutungo watuma aba umukire kurusha abandi. Communisme bavuga ko imeze nka socialisme, ariko yo ikabihejeje inguni cyane. Mu kinyejana cya 20 rero bimwe mu bihugu byinjiye muri ubu bwoko bw'ubukungu bwa socialisme na communisme, ahanini bitewe n'isumbana rikabije ry'ubutunzi bwari mu bantu. Bashakaga rero kugabanya uko gusumbana kwa mikoro mu bantu. Gusa izi mpinduka ntabwo zigeze zigabanya ubusumbane mu mikoro mu bihugu bya mbere bikomeye bitari bikapitaliste. Ibyo ni Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Cyane cyane ariko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nta gihugu na kimwe muri ibi kigeze gikira ngo kibe cya mbere ku isi mu bukungu kubera ubu bwoko bw'ubukungu. Kubera ubwoko bw'ubukungu muri ibi bihugu abantu babonye amafaranga adasumbana cyane. Umuntu ntagire ishyari ry'uko umuturanyi we amurusha ubutunzi, ariko nta nubwo bigeze baba bakire cyane mu by'ukuri. Ibi kimwe n'izindi mpamvu nyinshi za politike biri mu byatumye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zisenyuka mu 1991. Ubushinwa bwo kugira ngo bukire byihuse bwahise buhindura ubwoko bw'ubukungu bujya muri kapitalisme. Kapitalisme ni nk'iyi turimo, aho umuntu aba agomba kwimenya, yakora kurusha abandi cyangwa se yagira izindi nzira nyuramo zo kubona ubutunzi akaba umuherwe, nta byo gutekereza ku muturanyi we waburaye. Kandi ibyo ngibyo ntibiba ari ikosa. We yabashije gukora cyane cyangwa se kugira izindi nzira abonamo ubutunzi, ubwo rero abasigaye birabareba. Ubu bwoko bw'ubukungu Ubushinwa bwabwinjiyemo mu mpera z'imyaka y'1970. Reka tuvuge gato ku bihugu bigendera kuri kapitalisme. Ese ibi bihugu bishobora guhitamo kugabanya ubusumbane mu mikoro y'abantu? Byabikora bite kandi uwari ubwoko bw'ubukungu busa n'ubwubakiye ku kurushanwa mikoro hagati y'abantu? Igisubizo kuri iki kibazo kirajya kuba oya. Kugabanya ubusumbane bw'abantu muri ibi bihugu ntabwo bikunda, kubera ko intego nyamukuru y'ubu bwoko bw'ubukungu ni ukugira abakire n'abakene. Ubushinwa burasa n'ubwanditse imfashanyigisho kuri ibi. Ubushinwa bukimara kwinjira muri ibi bya kapitalisme, igipimo cyabwo cya Gini cyarazamutse kiva kuri 0 n'ibice 4 kigera kuri 0 n'ibice 55. Birumvikana ubusumbane bwahise buzamuka. Gusa ariko amafaranga buri muturage yinjiza buri mwaka yahise azamuka ava ku madolari 1300 buri muntu yinjizaga buri mwaka arenga 1015 ku mwaka. Ibi birumvikana. Niba mbere yo kwinjira muri kapitalisme, niba umuntu yarakoreraga 1015 by'amadolari ku mwaka, ubwo yabigabanaga n'abandi agasigarana 1300. Gusa hari izindi ngero zivuguruzanya n'uru nguru rw'Ubushinwa, aho mu bihugu by'ibikapitaliste ubusumbane mu mikoro y'abantu bwashoboye kugabanywa cyangwa se bukagumishwa ahantu hamwe.
Ubufaransa bwashoboye kugumisha igipimo cyabwo cya Gini kuri 0.32 kuva mu 1979. Ubusumbane bwa Irlande nabwo bwakomeje kumanuka kuva mu 1995. Ubuholandi na Denmark byashoboye kugumisha igipimo cyabwo cya Gini munsi ya 0.28 kuva mu myaka y'1980. Aba bose rero babigenje bate? Inzira imwe bakoresheje nirebana n'imisoro. Mu bihugu byinshi umusoro buri muntu yishyura ku giti cye ugenda uhindagurika. Uko winjiza amafaranga menshi niko umusoro wishyura uzamuka. Ni politiki yo gusoresha abakire. Ibi rero bigabanya ubusumbane bw'amikoro mu baturage b'igihugu, kubera ko ayo menshi usoresha abakire, wowe nka leta uyakoresha mu kuzamura amikoro y'abakene. Niba abakire barushaho kugura imodoka nziza zihenze, ugahita uzamura umusoro ku modoka zihenze, ayo mafaranga ubaciye ukayaguramo za bus zitwara abakene, maze igiciro cy'ingendo kikagabanuka. Nk'Ubudage bufite politike yo gusoresha amafaranga menshi umurage umuntu ahabwa. Niba hari ubutunzi bakuraze, uba ugomba kubusorera menshi. Ni ukugira ngo ubwo butunzi bw'umuryango wawe mudakomeza kubuhererekanya, bigahora bityo ubutunzi bukaguma mu muryango wanyu mwenyine, abandi bicira isazi mu jisho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho umuntu yemerewe kuragwa umutungo ufite agaciro ka miliyoni 12 z'amadolari ntiyishyure umusoro. Ikindi nacyo kiri mu byongera ubusumbane hagati y'abakire n'abakene muri Amerika. Ubundi buryo guverinoma zikoresha mu kugabanya ikinyuranyo cy'amikoro hagati y'abakire n'abakene ni ibyitwa transfer. Hano leta ifata imisoro yasoresheje abantu ikayiha abandi ba mikoro make. Nk'urugero, gahunda z'ubwiteganyirize zisoresha abantu bakora bahembwa, bagasoreshwa umusoro ku mushahara, maze ayo mafaranga agakoreshwa mu kubeshaho abageze mu zabukuru. Nko mu Butaliyani, hafi 1/4 cy'amafaranga yo muri gahunda zo gufasha abaturage aba yaravuye muri ibi bya transfer. Leta iyaka abakire ikayaha abakene. Ubundi buryo leta zikoresha mu gusaranganya ubutunzi ni ugukora ku buryo buri muturage abona iby'ibanze by'ingenzi nk'uburezi n'ubuvuzi. Ibi ni bya bindi leta ishyiraho gahunda zo kwigira ubuntu kuba mu cyiciro runaka, cyangwa se gahunda z'ubuvuzi kuri bose, cyangwa se igashyira nkunganire mu bintu bimwe na bimwe. Ubundi buryo bwo kugabanya ubusumbane ni ugukemura ibyitwa digital divide. Iki ni ikinyuranyo hagati y'abantu bashobora kubona internet cyangwa se irindi koranabuhanga n'abadashobora kuribona. Niba gahunda za leta zitangirwa mu ikoranabuhanga, hagashyirwaho uburyo n'abadafite iryo koranabuhanga bagera kuri izo gahunda. Ubundi buryo bwo kugabanya ubusumbane bw'abantu ni ukurwanya ko hari abantu batunga ibya mirenge. Aba bantu batunze za miliyari z'amadolari bashobora kugura izi mbuga nkoranyambaga twirirwaho, bakagura ibitangazamakuru, bakagura bimwe mu bigo bikomeye, rimwe na rimwe bakaba banagura abanyapolitike ku buryo n'amategeko ajyaho ari ayo bashaka. Aba bantu rero baba ari ikibazo atari kuri leta gusa, ahubwo no kuri sosiyete muri rusange. Nk'ubu bibarwa ko hari abanyamerika 3, 1, 2, 3 bafite amadolari aruta igihugu cya Misiri gifite. Barusha miliyari 90 z'amadolari ayo Misiri ifite, igihugu cy'abaturage miliyoni 100. Kimwe mu bintu bivugwa ko bizamura ubusumbane mu mikoro y'abantu ni icyitwa umutego w'ubukene. Ibi biba ku bantu benshi bo mu bihugu bitandukanye by'isi. Gusa reka tuvuge ku mutego w'ubukene mu bihugu biteye imbere. Tekereza kuba wari umaze igihe kinini utagira akazi, umaze amezi ushakisha akazi. Mu bihugu bimwe hari gahunda za leta zifasha abantu bari muri ubu buzima. Zibafasha kwishyura icumbi, zikabaha ibyo kurya n'ibindi bintu byangombwa bikenewe. Tekereza igihe waba umaze iminsi mu bihe nk'ibi, ariko kera kabaye ukaza kubona akazi. Iyo ubonye akazi uhita uva ku rutonde rw'abafashwa na leta, ugahembwa umushahara wa mbere. Ukiwuhembwa ukishyura ibyo ukeneye, ariko ubuke bw'umushahara wawe ntibutume wishyura ibyo ukeneye byose. Hakaba hari ibyo leta yakwishyuriraga udashobora kwiyishyurira kubera ko uhembwa make. Ibi ngibi byiyongeraho ko iyo ufite akazi uba ugomba gutega imodoka buri munsi ugiye ku kazi. Niba ufite abana ukishyura ubagusigaranira wagiye mu kazi. Hari benshi bisanga iyo babonye akazi bahinduka abakene kurusha uko bari bakennye bakiri abashomeri. Abanyabukungu ibi ngibi babyita wealth trap, umutego w'ubukungu. Uyu ni umwe mu mitego umubare utari muto w'abatuye isi barimo, abakozi b'abakene. Uyu ni umutego w'ubukungu ukura. Abantu barawuhererekanya mu bisekuru, ugasanga ubukene bwagumye mu bantu bamwe. Iyi ngingo yo guhererekanya ubukene yabaye ku bihugu bimwe na bimwe kubera amateka yabyo, by'umwihariko Afurika y'Epfo. Mu birebana n'ubusumbane mu mikoro hagati y'abakire n'abakene mu gihugu kimwe, Afurika y'Epfo iraduhagarariye twese. Nta gihugu na kimwe ku isi aho umukire atunze ibyo adashobora kumara, umukene akaba atagira n'urwara rwo kwishima nka Afurika y'Epfo.
ubusumbane muri Afurika y'Epfo bwongeye kuvugwaho cyane mu kwezi kwa mbere mu 2022 ubwo twese twabonaga ifoto y'ingoro y'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu mu mujyi wa Cape Town. Igice kimwe cyayo cyahiye kigakongoka. Yari inkongi y'impanuka yashyize hasi iki kimenyetso cy'amateka ya Afurika y'Epfo, kubera ko muri iyi nyubako niho perezida wa nyuma w'umuzungu w'iki gihugu Frederick de Klerk yatangarije iherezo rya politike y'ivangura ruhu ya apartheid hari mu kwa kabiri mu 1990. Gusa iki gihugu ntabwo cyakemuye burundu ibibazo cyari gifite kubirebana n'imibereho y'abaturage, kandi ari igihugu gikize. Bavuga ko n'uyu munsi abazimu ba politike y'ivangura ruhu muri Afurika y'Epfo n'ubu ngubu bagiteje ibibazo byinshi iki gihugu muri iki kinyejana cya 21. Iki gihugu kiracyarimo ubusumbane bukabije bushingiye ku mikoro, ariko busa n'ubufatanye mu kiganza n'ubusumbane bushingiye ku moko, kubera ko abazungu nibo bakire bakaba bake, abirabura bakaba bakene kandi benshi. Hari ruswa iri mu buyobozi bukuru muri iki gihugu. Iki gihugu ntabwo cyabaye intangarugero ngo kibe moteri ya Afurika nk'uko benshi babitekerezaga. Ni igihugu cy'umukororombya nk'uko Musenyeri Desmond Tutu yakundaga kubivuga. Uyu yari umuarchevêque akaba impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, yahawe igihembo cyitiriwe Nobel, igihembo cy'amahoro. Amahoro iki gihugu kitashoboye gushimangira. Ni igihugu kiri ku mpera y'umugabane wa Afurika mu majyepfo, nicyo kiri ku ndiba ya Afurika, gikikijwe n'inyanja ebyiri, iy'Abahindi mu burasirazuba n'iya Atlantique mu burengerazuba. Gituranye na Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique na Eswatini ndetse na Lesotho izengurutswe na Afurika y'Epfo. Ni igihugu kinini kubera ko gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni n'ibihumbi 223 n'abaturage barenga miliyoni 64. Umurwa mukuru w'ubutegetsi ni Pretoria. Afurika y'Epfo yatinze kubona ubwigenge, ariko kugira ngo tubyumve neza reka tunyure gato mu mateka. Guhera mu kinyejana cya 8, amoko atandukanye y'ababantu aturutse mu majyaruguru y'iki gihugu yatangiye gutura kuri ubu butaka bwitwa Afurika y'Epfo uyu munsi. Mu mwaka wa 1652, kompanyi y'Abahorandi yari isanzwe ikorera mu burasirazuba bw'isi yakoronije aka gace kari gatuwe n'abo babantu. Abaturage b'abirabura bari baraturutse mu bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika y'Epfo. Iyi kompanyi y'Abahorandi yaje gukoroniza aka gace, agace ka Cape, agace kari mu majyepfo cyane ya Afurika y'Epfo. Aba Bahorandi rero baraje bigarurira aka gace bakoroniza ababirabura. Aka gace ariko karimo n'Abafaransa bitwa Abaigeno. Aba ni Abafaransa bavuye iwabo mu Bufaransa bahunze itotezwa rya Kiliziya Gatolika kubera ko bari Abaprotestant. Aha kandi habaga na bamwe mu baturage baturutse muri Aziya. Mu 1814 Ubwongereza bwari ubwami bukomeye bwigaruriye igice kinini cy'isi. Birumvikana ntibwari gutangwa Afurika y'Epfo. Bwahise buza kubera ubuhangange bwabwo bwigarurira iyi koloni cyangwa se aka gace ka Cape, bwirukana b'Abahorandi. Abongereza bahise banakuraho ubucakara mu 1833. Iki cyemezo cyo gukuraho ubucakara cyari icyemezo kitihanganirwa n'abakomoka kuri b'abakoloni ba mbere b'Abahorandi, aba Boers. Babandi baje bagize kompanyi y'Abahorandi ya Dutch East India Company. Abana babakomotseho ntabwo bishimiye ikurwaho ry'ubucakara. Aba bari abahinzi ariko ubukungu bwabo bwari bushingiye ku bacakara. Aba rero bahise bahitamo kuva muri ako gace bagenda bagana mu burasirazuba bwa Afurika y'Epfo. Ni urugendo bise Grand Trek, aho banyuraga hose barwanaga nabo bahasanze bagenda banigarurira ubutaka bwaho. Ibice byari bituyemo abirabura kavukire byose bagiye babyigarurira, bahita bashinga mu majyaruguru ashyira uburasirazuba repubulika ebyiri, l'État libre d'Orange mu majyepfo na Repubulika ya Transvaal mu majyaruguru. Aha naho baharwaniye n'Abongereza by'umwihariko nyuma y'uko havumbuwe zahabu. Hagati y'umwaka wa 1800 n'1902 habaye ibyiswe intambara z'aba Boers. Mu 1910 ubwami bw'Ubwongereza bwashinze Union Sud-Africaine, yari ihuje koloni z'Ubwongereza za Cape n'iya Natal na za repubulika ebyiri z'aba Boers. Nyuma yaho aba Boers baje kwitwa Afrikaners, aribo bazungu bakomoka ku bakoloni b'Abanyaburayi. Bahise banashyiraho amategeko ashingiye ku ivangura rishingiye ku ruhu, bashinga ishyaka baryita Parti National Africaner. Ni mu 1948 ishyaka ryahise rinashyiraho ibyiswe apartheid. Yari politike yo kuvangura abaturage bose babaga muri Afurika y'Epfo, bakavangurwa hagendewe ku bwoko n'inkomoko. Abaturage bagabanijwe n'ibyiciro bine: abazungu,
abirabura, abanyaziya n'abametisi. Ni ukuvuga abakomoka ku bazungu n'abirabura. Abantu miliyoni 5 bahise bakurwaho bari batuye mu byaro bitandukanye, bakajyanwa mu bice byagenewe guturwamo n'abirabura, cyangwa se bagakurwa mu mijyi bajyanwa mu duce tw'akajagari, mu tuzu tubi cyane muri quartier ziswe township. Ni ahantu hatari ibikorwa remezo, habi cyane ku buryo kuhaba bigoye. Izindi ngamba zafashwe zarimo kumwirabura uzajya akenera kujya mu gace gatuwemo n'abazungu azajya bisabira uruhushya. Bashyizeho itandukaniro rikomeye hagati y'abazungu n'abirabura mu buzima bwa buri munsi. Abirabura n'abazungu nta hantu bagombaga guhurira. Iyi ni imizi y'ubu busumbane mu mikoro bwa Afurika y'Epfo. Babujije kandi ishyingiranwa hagati y'abazungu n'abirabura no guhuza ibitsina hagati y'aba bantu. Mu 1970 Repubulika nshya yigenga ya Afurika y'Epfo yafashe bya bice byatujwemo abirabura ibigabanyamo zone 10 zishingiye ku moko, bazita Bantustan. Abahatuye bambuwe uburenganzira bugenerwa bene igihugu ba Afurika y'Epfo, uburenganzira burimo gutora. Mu 1976 hadutse imyivumbagatanyo muri township za Soweto. Ibikorwa nk'ibi byahise bikwira igihugu cyose, bishyigikiwe n'ishyaka rya African National Congress. Iri shyaka ryabyaye ubuhirimbanyi bwakwiriye isi yose mu myaka y'1980. Abantu bamagana ivangura rishingiye ku ruhu rikorerwa abirabura muri Afurika y'Epfo. Gusa byasabye gutegereza kugera mu 1991 kugira ngo ya politike y'ivangura ruhu ya apartheid irangire. Binyuze mu matora yagizwemo uruhare na bose. Mu 1994 Nelson Mandela, umunyapolitike wari ukunzwe na benshi ku isi, yatorewe kuyobora Afurika y'Epfo, ababaye perezida wa mbere w'umwirabura wa Afurika y'Epfo. Yari impinduramatwara y'ubuzima bwose. Kuva icyo gihe ANC iracyari ku butegetsi, ubihagarariwe na Cyril Ramaphosa. Kuva mu 1994 Afurika y'Epfo igabanyijemo intara 9. 80% by'abanyafurika y'Epfo ni abirabura, 9% ni abametisi, 8.5% ni abazungu, hanyuma 2.5% bakagira inkomoko muri Aziya. Uru ruhurirane rw'abantu b'inkomoko n'imico bitandukanye nirwo rwatumye Afurika y'Epfo yitwa igihugu cy'umukororombya, Nation Arc-en-Ciel. Iri zina iki gihugu cyiswe na Desmond Tutu cyarimenyekanyeho. Nyamara mu 2025 ingaruka z'iri vangura cyane cyane mu bukungu n'ubu ziracyakomeje mu mibereho y'abanyafurika y'Epfo. Ni ubusumbane buri ku rwego rugoye kwihanganira, ku buryo iki gihugu cyuzuye umutungo kamere, ariko ubukungu bwacyo buri muri bake cyane biganjemo abakomoka kuri babandi bakolonije. Reka tuvuge gato ku butunzi bw'iki gihugu. Duhere ku buhinzi. Umusaruro wabwo ugize 5% by'umusaruro mbumbe w'iki gihugu buri mwaka. Ni ukuvuga iby'iki gihugu cyinjiza buri mwaka 5% byabyo biba bikomoka ku buhinzi. Nko mu 2020 nubwo twese twari dufungiranye mu ngo zacu, ariko 13% by'ibyo Afurika y'Epfo yohereje mu mahanga byari bikomoka ku buhinzi. Ikirere cyiza cy'iki gihugu kigwamo imvura ihagije n'izuba rihagije bituma umusaruro ukomoka ku buhinzi ubuhagije kandi ukabugizwe n'ibihingwa bitandukanye. Iki gihugu gifite ahantu henshi kandi hanini hagenewe ubworozi. Gifite ubutaka bunini buhingwaho ibinyampeke, ahahingwa imizabibu yengwamo vino ku buryo nyinshi mu icuruzwa na hano iwacu ari biva, beza inyanya nyinshi, ibisheke bitagira uko bingana, inanasi, ibitoki n'ibindi. Ikibazo nuko uyu musaruro wose inyungu zawo nyinshi zigera ku bazungu gusa. Munsi y'ubutaka bwa Afurika y'Epfo naho huzuyemo amabuye y'agaciro y'ubwoko butandukanye ku buryo agize 8.3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Mu 2019 zahabu nyinshi yagurishijwe ku isi yari yaturutse muri Afurika y'Epfo. Ni kimwe na platine, chrome, manganese. Icyo gihe kandi iki gihugu cyabaye cya 5 ku isi mu kugurisha diyama nyinshi ku isi. Iki gihugu ni icya 7 ku isi mu kohereza mu mahanga amakara karemano. Hejuru ya 80% by'ingufu iki gihugu gikenera ziva muri aya makara. Ibihita binashyira iki gihugu ku mwanya wa mbere muri Afurika mu kohereza mu kirere byuka bigihumanya. Iki gihugu kandi nicyo kirusha ibindi byose byo kuri uyu mugabane kubamo inganda nyinshi. Inganda zigira uruhare rwa 26% mu musaruro mbumbe w'igihugu. 2/4 by'abaturage bagejeje igihe cyo gukora kandi babifitiye ubushobozi bakora mu nganda. Inganda nyinshi zikora ibifitanye isano na petrol ndetse no gukora ibyuma. Batunganya ibikomoka ku biti kandi bakora imodoka nyinshi. Iki gihugu kinafite ibikorwa remezo bihagije by'ubwikorezi. Ibi ni ibikorwa remezo byubatswe mu bihe by'ubukoloni. Bafite imihanda ya gari ya moshi ihuza Afurika y'Epfo n'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, kandi bakagira ibyambu byinshi bihuza iki gihugu n'isi yose. Gusa ibikorwa remezo byinshi biri mu bice byahoze bituwemo n'abazungu gusa. Za quartier bise Bantustan zatuzwagamo abirabura ntabwo zigeze zishyirwamo ibikorwa remezo bikwiye, ku buryo abahatuye n'ubu ntabwo bafite ibikorwa remezo nk'iby'abatuye mu bice byahoze ari by'abazungu.
ubu hashize imyaka irenga 35 politike y'ivangura rishingiye ku moko irangiye muri Afurika y'Epfo. Buri wese yashoboraga gutekereza ko noneho ubukungu bugiye gusaranganywa, abamateka yakinagaje nabo bakazamuka mu mikoro. Nyamara uyu munsi iki gihugu nicyo cyambere ku isi mu kuba ubutunzi hafi ya bwose bw'igihugu buri mu bantu bake, mu gihe abandi benshi basaranganya duke dusigaye. Ubwoko cyangwa se ibara ry'uruhu riracyaca iteka mu gukira no gukena muri Afurika y'Epfo. Muri iki gihugu ibara ry'uruhu rigira uruhare rwa 41% mu by'umuntu yinjiza. Bivuze ko abana babiri baraye bavutse, umwe w'umuzungu n'undi w'umwirabura. Uw'umuzungu yavutse arusha umwirabura amahirwe ya 41% yo kuzagira mikoro ateye imbere. Ni nako bimeze ku mashuri. Umwana w'umuzungu uvutse aka kanya avukanye amahirwe ya 30% kurusha umwirabura amahirwe yo kuziga neza. Inkomoko y'ubu busumbane ituruka mu kuba kuva mu 1948 ubwo hatangiraga politike y'ivangura ruhu. Abazungu bashoboye kwiga, bashobora gukora ubucuruzi, bagira ubutunzi bubyara ubundi. Abana babo bakavukira mu miryango myiza, bakiga mu mashuri meza, abagiye kwikorera bakoroherezwa. Ibi byatumye bubaka sosiyete y'abantu bize cyangwa se bigishijwe gukora no kwihangira imirimo. Ubu butunzi, ubumenyi n'iyi mibereho myiza bakabihererekanya. Ubakomotseho wese bikamugendera uko. Ku rundi ruhande, kuva mu 1948 ubwo apartheid yatangiraga, abirabura bagize 80% by'abaturage nta mahirwe bahawe, yaba yo kwiga, ayo kumenya guhanga imirimo n'ibindi. Abana bavutse mu miryango itabona n'ibiyitunga bigaga mu mashuri aciriritse, bajya mu kazi bagahabwa intica n'ikize y'umushahara. Abandi kubera kumva ko barenganyijwe bakishora mu biyobyabwenge n'urugomo. Bibarwa ko mu bice bituwemo n'abirabura muri Afurika y'Epfo buri munsi hapfa abantu 43 biciwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hari abicwa bari mu modoka zabo bakicwa n'abashaka kuzibiba. Hari abagwa mu bikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro. Hari abagizi ba nabi bicana hagati yabo n'ibindi. Abahinzi b'abazungu bafite amagana y'amahegitari bahingaho n'abandi bazungu b'abakire nibo bakunze kwibasirwa n'ubu bujura bwitwaje intwaro. Amafaranga yinjizwa n'urugo rw'umuzungu akubye inshuro 6 ayinjizwa n'urugo rw'umwirabura. Uburezi bw'iki gihugu nabwo bwuzuyemo ubusumbane. Amashuri yigenga atanga uburezi bugezweho, kandi abenshi mu birabura nta bushobozi bafite bwo kwigamo. Amashuri ya leta yo yiganjemo abarimu badafite ubumenyi buhagije kubera ko ntabwo bahabwa amahugurwa cyangwa se ibikoresho bihagije, kandi abanyeshuri biga bacucitse. Ibi byose byongera ubushomeri, aho mu 2013 1/4 cy'abaturage bafite ubushobozi bwo gukora ntabwo bagiraga akazi. Ni kera yego, ariko n'ubu nta cyahindutse cyane. Nubwo ari igihugu gikize muri Afurika, ariko kirimo ibibazo bikomeye by'ubukungu. Mu mateka y'ikandamizwa abirabura bo muri Afurika y'Epfo bagize mu myaka myinshi ishize, washoboye gutera imbere wese yisanga ategetswe kubanza kubeshaho umuryango we. Iterambere rye naryo rikagwingira. Kubera ubwinshi bw'abirabura ni nabo benshi batagira akazi. Ibi byose bikazamura urugomo mu birabura. Imwe mu ngaruka z'ibi yabaye ko bamwe muri bo batangiye kumva ko ikosa ari ry'abanyamahanga baza mu gihugu cyabo bakabatwara imirimo. Afurika y'Epfo nk'igihugu giteye imbere kuri uyu mugabane yahindutse ahantu n'abandi banyafurika baturuka mu bindi bihugu bajya gushakira imibereho. Ibi nibyo byabyaye cyamenyekanye nka xenophobia kiya kibasira Afurika y'Epfo, aho abandi banyafurika bakorera muri iki gihugu bahigwa bakagirwa nabi. Aya mateka ya Afurika y'Epfo yasangiye n'ibindi bihugu bituranye nayo, ari nayo mpamvu ibindi bihugu bitatu bikurikira Afurika y'Epfo mu busumbane bwa mikoro nabyo ni ibituranye bya Afurika y'Epfo, ni Namibia, ni Botswana na Eswatini. Ibi bihugu ni umwihariko mu birebana n'ubusumbane bwa mikoro kubera amateka yabyo. Gusa ibindi bihugu bitari bike bitagize amateka nk'aya nabyo biri mu busumbane bukabije mu mikoro. Inkuru itarema agatima nuko bititeguye kurangira vuba. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, tubashimira ko mubana natwe. By'umwihariko tubashimiye ko mwakuri iki kiganiro cyacu cya none. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi. Naho ubutaha.